Muhilaikira na ni Naiwa ba Tuesday, Mayo 23. One text kabrisa, yawan once malgan kalalki kabrisa Jesus. One liar ka, lamawan ra. Ibrul ban ka, 10:9 ba na futin bakat. Dia wan marikisa, dia para marikisa, nahabors ka na nina. Baha pris ka, tent ra, tas bara tent ka ra. Holy ka, please ka ra, iwar ka daw ki kan bawiki. Jesus Christ, iwar ka daw ki ba. Heaven ra. Kaysa isi kaigan ka, kaysa yawan ni bors ba, 9 ba na futin bakat wisa yawan ni. 12 ba, ay si kaigan ka ba. Naku isa. Bara, tala, daywan, ship wehka na Italia bakko likapia. Witin ay Italia bakko. Ay makum butindiman an ban kayara, kau holy please kara. An bako witin ba, wan kan ban kaya raya ka ba. Muhikilay kira na ni, teks kaisi kaya tabako, ban kaya laka, yuwa kuman ban kaya dukya ba dawan Christ ba bapansa. Jesus Christ ba duspri nila pruwan sacrifice kasag ba sin ba wan saur ka na ni bataka. Jesus Christ please war ka daw kya ba holy please kara bahaba boy holy wan daw kisa yawan ni kumi banira. Nanari yawan ni kumi bani kau holy ka please kara diman sa an witin ba bara sa witin bakku yon holy please kara diman sa an witin ba bara sa wan layar kabako laba daw kiya ba mawanra. Farjanul ban katuwan ba manan kumi bani sisma laki kaya ay makum an ban kayara witin ba yaban ka na raya kara. Wan saur ka wan sin ka na ni basa kaya do kiara uplan na suddo kiara. Ay mawala ra Christ ba balan ka biya wan saur ka na ni ba wina free la ka wan ka ais ka pali free la ka wan kaya do kiara. Swaki sakan la ka ba wan kaya do kiara. Kumi bani na ni bila kaikan kabriya ba witin tawi balaya ba. Ibrul ban ka 9:28 baramanay laki kais. Witin sacrifice ka bakko, an wanta wanay si bakko, wan sin ka ba padin munan sa digi sa kansa. An nanar tawi balay sa, witin kliyaw lalakara, laton kay kinani ba. Sin Timothy ban ka 4, Timothy ban ka wala, 4 etra, wanay si babat. Ibrul ban ka 6:19 and 20 ba kay sayawan ni kaikan kabya. Dia matawan pa yung sayawan ni kumi ba nimpaki kabya. Andiya yawan ni saki-saki. 6:19 baranako isa. Nahabila kaikan ka na wan tabay kisa. Wan raya kara. Kasak an bako sinsat. Yawan ni kumi bani. Baha kwal ka paman niya babayla walar di miwisa. Jesus Christ. Witin babara diman. Anay makan sa pris bako. Ban kayara, Melkisedek adar kabakat. Jesus Christ witin wan lister kabako, wanta wanaisi babako isa. Uplan ni badukyara, yawana ni kumi bani dukyara, heaven, holy please kara. Dera tara sa, swakta kan laka, lukan kara. Sindus prihnira pruwan mabako. Dera kum yawan clear kaya ba muhilay ka na yawan kumi bani samtem luki sa Jesus Christ pruwan dus prihnira pruwan raitira bikan an baka dera ul bahaba ulay tani. Awu kuna ko dera kum wanaw yatiwa yapya bayawan ni Bible isi kay kuyatem na ha swakta kan laka warka babaka datakras kan Bible ba isi kay kuyatem wan margisa Jesus Christ naiwa ko manan yang dukira heaven ra holy please kara. Please bako ay warka daw kisa manan yang wan lister kabako or wanta wanaysa sa rabako ay warka daw kisa heaven ra mo hilay karani. An bahaba yawan ni kumi bandi wanaw yatiwa yapyasa an yawan sin wan lesson kanayo yawan staida kiola barabako wanaw yatiubera yawan layar kumbrisa manan yang layar kumbadia warka daw kisa mo hilay karani. Wanta wanaysisa. Pliki sa nakiya wananira, free la kawan kaya do kira. An Jesus bahalay wan layar kautin ay warka daw ki sa heaven ra manan yang yana ni kuna yawana ni kumi bane witin ra kasak luki na niba witin ni nabliki na niba dukyara ay warka daw kisa. Swakta kan laka ba dukyara yawan lukan ka dukyara isu ete muhilay kiran ni wanaw ya tubera tara palisa baha ay klaban kabara kumbara ya bawina free la kawan kaya. Setan mihta asma lawina free la kawan kaya dukyara dawan Jesus Christ ay warka daw kisa. Jesus Christ ay raya kabak kumarikan dawan latuan kala kabriya bayawanan ni kumi banira bila walar tas baiskara. Ay prura bak kumarikan sinba nakipray saura ba an witin
ay pruan kabakku tas bais ka yawanan yes kara swakta kan laka ba wan kisa. Yawana is kara swakta kan laka ba wan kisa. Wan mihtera wan kan sabila wala ramih kilegiran. Kuna manan yang wan mihtera sa dial kidaw kaya ba. Witinaiwar kadaw kisa holy please kara. Clean laka padin laka ba bribya daw kira. Komi ba na witin rakasakluki aula na ni ba. Brin ka ba baha padin ka laka ba. Yon makaban ka kumwaldan tagbiaga ka. Dias li ka barasa. Kreis dus prihnira pruanya ba wiki. Holy please kara aywar ka namit wanta wana isi bawar. Dia mataladaw kaya ba need palisa. Swakta kan laka, lukan karayawan laki kay kwetem. Wana ya tuber swakta kan laka do kira isu eter, jijas kay pruan ka do kira, dus prihnira pruan ba do kira baman wana isaras. Ya wana isi sa naiwa witin, heaven ra, aywar ka daw kia ba holy please ka barasin. Bahaba yawanan kumi bani loki kay kan kabe dawan kumi bani ra, bless wan munan kabe.